роҳбарон идораҳои созмони милали муттаҳид мавқеи башардӯстонаву инсонпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро қайд намуда бо мамнуният изҳор доштанд ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун аъзои комилҳуқуқи созмони милали муттаҳид чандин шартномаҳо ва конвенсияҳои байналмилалиро эътироф ва имзо кардааст ва имрӯз ӯҳдадориҳои худро дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ бо шарафона иҷро намуда истодааст. қабули гурезаҳо аз ҷумҳурии исломии афғонистон дар як шароити мутташаниҷи минтақа мушкилотҳои сиёсиву иқтисодӣ, амниятӣ ва бахусус дар шароити хуруҷи касалии ковид худ як мисоли барҷастаи обрӯ ва масъулияти баланди тоҷикистон дар назди башарият мебошад. раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзав аз амалҳои иҷрогардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят шаҳру нояҳо кори сохторҳои қудратӣ баҳри таъмини будубоши гурезагон ва мушкилотҳо ба намояндагони ташкилотҳои байналмилалии ёрирасон маълумот дод. қайд карда шуд ки мақомот бо кулли сохторҳои давлатӣ шарикони рушд ва аҳолӣ корбарӣ намуда паноҳбурдагонро бо хӯрока, рахти хоб, хизматрасонӣ тиббӣ ва ғайраҳо ба қадри имкон таъмин карда истодааст. ҳадафи дигари мулоқотро ҷонибҳо тақвияти ҳамкории минбаъдаи созмони милали муттаҳид ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мин ҷумла мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон маънӣ дод намуда намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ иброз доштанд ки тоҷикистон имрӯз иқдоми неки башардӯстонаро рӯи даст гирифта дар ин самт танҳо набуда созмонҳои мазкур, сафоратҳо ва дигар ташкилотҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ дар ин рӯзҳо ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун давлати инсондӯст ҳамаҷониба дастгирӣ месозанд. ҷонибҳо дар интиҳои мулоқот оиди масъалаи муайян намудани мавқеи гурезаҳо ва нақшаҳои минбаъдаи корро муайян ва тасдиқ намуда бори дигар созмони милали муттаҳид ва ташкилотҳои волоҳазрат оғохон иброз доштанд ки дар ҳама гуна вазъият аз ташаббусҳои неки ҷумҳурии тоҷикистон пуштибонӣ хоҳанд кард. мутобиқи лоиҳаи таҳкими сулҳу субот тавассути сохмони инфрасохтори муҳими иҷтимоӣ дар шаҳри Хоруғ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон корҳои бунёдӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Хоруғ аз моҳи марти соли 2020 оғоз гардид. То ба имрӯз аллакай 65% корҳои сохмонӣ аз ҷониби бинокорони маҳаллӣ анҷом ёфтанд. тибқи маълумоти пудрачии сохмон Ҷамшед Бурибеков, маблағгузори асосии сохмон бинои озиразамони муассисаи таълимии Иттиҳоди Аврупо ба ҳисоб рафта 7 миллион сомонӣ маблағро барои таъмиру азнавсозии бинои таълимӣ равона карда шуд. сохмончиён ҳоли ҳозир ба корҳои берунӣ банд буда 20% онро ба субут расонданд ва корҳои дарунӣ бошад 90% анҷом дода шуданд. мутобиқи лоиҳа бинои муассиса аз 2 ошёна иборат буда барои 450 ҷойи нишаст дар як бас пешбинӣ шудааст. дар ошёнаи якум синфхонаҳои таълимӣ ва утоқҳои фанӣ ҷой дода шуда дар ошёнаи дуюм бошад маҷлисгоҳ ва утоқҳои озмоишӣ бунёд мегардад. лозим ба ёдоварист ки давоми чанд соли охир бо ташаббуси шарикони рушд дар ҳамкорӣ бо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чандин иморати муҳими таъиноти гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар шаҳру нояҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. ин омил баҳри боз ҳам беҳтар кардани сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврасм соидат менамояд. дар корҳои сохмоният дар муассисаи таълимӣ 40 нафар сохмончиёни ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди таъминоти деҳот машғул буда кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки то биноро бо сифати баланд ва дар муҳлати муайян шуда ба анҷом расонанд. айни замон дар сохтмон бинои мактаби рақами 5 кор мекунем. дар ин ҷо сохтмончиён шаҳр хоҳи нояҳо кор мекунанд. ҳозир мо корҳои андовакунӣ кор мекунем. ният мекунем корҳои сохтмониро ба сифати аъло ба анҷом расонем. гарчанд то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзҳои ба шумор боқӣ монда бошанд ҳам сохмончиён талош ба харҷ медиҳанд то биноро бо сифати баланд ба итмом расонанд. бо қуматафрохтани муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Хоруғ хонандагон рӯзи донишро дар муассисаи зебою замонавӣ ва фароҳам бо тамоми шароити сатҳи баланд истиқбол хоҳанд кард. дар ҷаласаи навбатӣ бо ширкати муовини раиси вилояти Машозода Анвар Имашов ва намояндагони агентии раёсати стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардид ки раёсати стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон баҳри назорати доимӣ аз болои молу маҳсулот ва сифати онҳо ҷаҳду талош намуда умуман дар пешгирӣ намудани савдои маҳсулоти пассифат ва муҳлати истифодааш гузаштагии саҳми кормандони раёсат назаррас унвон гардид. оиди натиҷагирӣ аз фаъолияти раёсат сардор
сардори он Насриддин Сабзалиев маълумот манзур намуда қайд дошт ки дар муддати 6 моҳи соли равон шуъбаи нозироти савдо зиёда аз 300 маротиба санҷишро гузаронида барои содир намудани қонунвайронкунӣ нисбати 198 нафар соҳибкор ба маблағи 40 000 сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ татбиқ карда шудааст. Гуфта шуд ки ҷаримаҳои пардохтшуда 22400 сомонӣ ва пардохт нашуда 18522 сомониро ташкил медиҳад. Қайд гардид ки дар ин давра аз тарафи мутахассисони шуъбаи нозироти савдо 351 намунаи маҳсулоти ҳархелаи хӯрокворӣ барои ташхис ба озмоишгоҳ пешниҳод шуданд. Маблағи сертификат ва хизматрасонӣ дар ин давра зиёда аз 135 000 сомониро ташкил медиҳад. Сардори раёсат ҳамчунин бобати озмоишгоҳҳои ташхиси маҳсулоти нафтӣ, маҳсулоти хӯрокворӣ, шуъбаи метрология маълумоти муфассал манзур намуд. муовини раиси агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Мансур оиди мақсаду муҳтавои вохӯрӣ қайд намуд ки баҳри пешгирӣ ва бартарафсозии соҳаи мазкур баргузории чунин мулоқотҳо саривақтӣ буда мутахассисон метавонанд барои баъзе нофаҳмиҳо посухҳо гиранд. барои фаъолияти назарраси кормандони раёсат изҳори сипос баён намуд. дар ҷараёни ҷаласа бобати камбудиҳои кормандони раёсат аз ҷониби намояндагони агентӣ гуфта шуда барои пешбурди фаъолияти самти мазкур пешниҳодот манзур гардонида шуд. кормандон низ дар навбати худ барои бартарафсозии баъзе мушкилиҳо суҳбати озод доир намуданд. طالبان ازمون ناحیوی مدنیت اندازسپاری بهای با فرهنگی جامعه امروز در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت گردی هم آمدند تا در نزد حکمان محصول ایجادی خود توسط رسم و ماکت ها دانش نظروی و عملی دایر به قانونگذاری انداز را نشان دهند. سردار ریاست انداز ولایت اقبال دادخدایف گفت که کمیته انداز جمهوری تاجیکستان در همکاری با مقامات محلی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های ولایت به مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی این آزمون را راه اندازی نمودند. مقصد آزمون این تشویق و ترغیب قانونگذاری انداز و دیگر سندهای معیاری حقوقی بلندبرداشتن فرهنگ اندازسپاری نسل امروز و آینده میباشد. هیئت حکمان رسمهای کودکان و نورسان را تماشا کرده به هر یک جزئیاتشان توجه ظاهر میکردند. بعضی از کودکان استعداد خوب رسامی دارند اما درباره ماهیت و مقصد انداز معلومات کافی ندارند. اما گروه دیگری کودکان هم رسمشان خیلی زیبا کشیده شده است و هم آن را همطرفه شرح و توضیح دادند. کودکان در رسمهای خود باید فهمیش و دانش خود را نسبت به ماهیت و اهمیت انداز، سرچشمه‌های اساسی انداز، دخل و خرج آن را انعکاس و شرح داده به سوال‌های علاوه‌ای حکمان پاسخ گردانند. انداز این پرداخت حتمی است که طبق کودکس مذکور مقرر گردیده با بودجه دولت سپرده می شود. در رسم من خانه‌ها و زمین‌های کشت کشیده شده‌اند که آنها نیز انداز خود را می‌سپارند. خانه‌های و زمین‌ها در یک سال تنها زمین‌های کشتی در یک سال تنها یک مرتبه انداز می‌سپارند و تنها شخصانی از انداز آزاد هستند که آنها معیوب گروه 1 و گروه 2 یا اینکه در جنگ بزرگ وطنی اشتراک نمودند یا اینکه در چرنوبیل خدمت کردند، آنها از انداز خانه و انداز زمین کشتی و نزدیکی آزاد هستند. موضوع اصلی و اساسی تصویرهای خوانندگان که به آزمون پیشنهاد کردند این به اهمیت سریوقتی پرداخت انداز بخشیده شدند. در اون کشورهایی که شهروندان انداز را سری وقت پرداخت میکنند وضع اجتماعی و اقتصادی، تعلیمی و تندرستی و فرهنگی رشد استوار دارند. ساکنان بی تأخیر از معاش و نفقه برخوردارند. مؤسسه های اجتماعی به شمول مؤسسه های تعلیمی و تندرستی بناهای زیبا و مجهز داشته خدمت رسانی در سطح عالی قرار دارد. در اینجا من 4 رسم خود را پیشنهاد نموده‌ام. در رسم اول شهر زیبای تصویر یافته است که در آن بناهای بسیار آشیانه و نمودی خیلی زیبا معلوم است و در بالایش با نوشتجاتی میخواهی چونین شهر داشته باشی پس انداز را سپار. یعنی اگر ما انداز را سری وقت سپاریم آن انداز در بودجه دولت جمع شده بعداً به بودجه شهری مبلغ گذاری کرده می شود و از این بودجه شهری می توانند بناهای بسیار آشیانه، مکتب‌ها و دیگر انشاءات لازمی را سازند. یکی از مقصدهای این آزمون بلندبرداشتن معرفت اندازسپاری از دوره کودکی و نورسی است. کودکان باید از خردسالی درباره گردش پول و مال و کالا به طور نظریوی و عملی معلومات کافی داشته باشند و چون به بلاغت رسیدن در سرشته کردن وضع مالیوی خود دشواری نمیکشند. همچنین به درستی پی میبرند که برای رشد اینفراساختور شهر و دهه بنیاد راه و پل‌ها، مکتب و بیمارخانه‌ها، کتابخانه و استراحتگاه‌ها باید یک حصه مبلغ خود را همچون انداز به بودجه دولت سپارند. این آزمون نه تنها
маърифати андозсупории хонандагонро баланд мебардорад, балки таваҷҷӯҳашонро ба илмҳои дақиқ, технологияи муосири компютерӣ бештар мекунад. Зеро таҷрибаи кишварҳои пешрафт шаҳодат медиҳад, ки ҳамаи кашфиётҳои беҳтарин аввал рӯи қоғаз тасвир меёбанд ва баъдан дар амал татбиқ мегарданд. ин озмун тавонист ки дар як муддати бисёр ҳам кӯтоҳ тамоми рушду такомули маънавии ҳаёти хеси мардумро ба сатҳи баланд бардорад ва аз ҷиҳати бисёр ҳам баландбардоштани зиндагии сатҳи мардум ин озмун тавонист ки мардумро аз ҷиҳати маънавӣ ва аз ҷиҳати рӯҳонӣ онҳоро тайёр намояд ва ғайр аз ин, яъне шоири ширинкаломи мо фармудааст: андоз осудагии оилаи мост, андоз ободии ҳар ноҳияи мост, андоз пурқудратии қувваи бозуст, андоз ободии тоҷикистони мост. оре бисёр ҳам дуруст қайд карда шудааст ки дар ҳолати сари вақт ва бармаҳал супоридани андоз мо метавонем ки як қувваи бузурги иттиҳод ва иттифоқи мардуми тоҷикро ташкил диҳем, ки дар ин иттиҳод якдилӣ бо дили поку нерӯи қавӣ мо метавонем ки миллати худро, миллати кӯҳанбунёди тоҷикро ба яке аз давлатҳои мутамаддини дунё табдил диҳем. сармутахассиси раёсати андози вилоят Некбахт Мамадназарова гуфт, ки даври аввалу дуюми он аз моҳи апрел оғоз ёфт ва дар байни қишраҳои гуногуни ҷомеа ҳамовозии зиёд пайдо карда, дар наздик ба 1000 нафар аз кӯдакону наврасон, донишҷӯён, одамони касбу корашон мухталиф ширкат намуданд. ҳар қадар ҷомеа дар бораи санаду меъёрҳои қонунгузории андоз моҳияту аҳамияти он маълумоти бештар гирад, ҳамон қадар маърифати андозсупорияшон баландтар мегардад. мақсади гузаронидани ин озмун ин яъне баланд бардоштани маърифати андозсупории шаҳрвандон, донишҷӯён, хонандагон ва сокирони инфиродӣ мебошад. дар ин озмуне ки аз давраи дуюм гузашта истодааст, инҷо ғолибони озмуни якуми шаҳри Хорух, ноябаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон иштирок карда истодаанд. ин озмун баъди баргузорӣ ғолибон муайян карда мешаванд ва ғолибон аз тарафи мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроия ва раёсати андози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо сипоснома, ифтихорнома, тӯҳфаҳои хотиравӣ ва маблағи пулӣ қадрдонӣ карда мешаванд. ҳарчанд ин озмун бори аввал роҳандозӣ шуд, аммо ба қавли худи кӯдакону наврасон ва волидонашон дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор шуд. кӯдакону наврасон ва донишҷӯёну соҳибкорон низ ба озмун бо омодагии ҷиддӣ ҳозир шуданд ва дар ҳар ду номинатсия аъзоёни ҳакамонро бо тасвирҳо ва ҷавобҳои худ мутаҳайир сохтанд. кодекси андоз дар таҳрири нав аз 17 сентябри соли 2012 муқаррар шудааст ва соли 2013 амалкунанда шудааст. як расми тасвирнамудаи ман андоз моҳи рушд ва ободии давлат ном гирифтааст, зеро дар давлате ки кодекси андоз аз тарафи шаҳрвандон ва корхонаву муассисаҳо иҷро карда мешаванд, шаҳр ба ободӣ меравад, пешрафт мекунад. андози супоридаи шаҳрвандон ва корхонаву муассисаҳо як қисми даромади хазинаи давлатро ташкил медиҳанд. муовини раиси вилоят Анвар Имад Шоҳзода ғолибони ҳар ду номинатсияро табрик намуда, ба ҳамаи кӯдакону наврасон ва волидонашон барои ширкати фаъол дар озмун изҳори сипос баён кард. ин озмун аз он ҷиҳат таърихӣ ва хотирмон хоҳад буд, ки он дар остонаи ҷашни соҳибистиқлолии кишвар баргузор гардид. солҳо мегузаранд, шумо ба воя мераседу соҳиби мақому манзала дар ҷомеа мегардид, аммо ин рӯзро ҳамеша бо хушӣ ёд хоҳед кард. ба ғолибони озмун аз тарафи раёсати андози вилоят, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои вилоят ифтихорнома, сипоснома ва мукофоти пулӣ супурда шуд. ғолибони ин давр дар озмуни ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд. акнун барояшон зарур аст ки дониши назариявию амалӣ ва маҳорату истеъдоди расмкашии худро боз ҳам такмилу сайқал диҳанд. ҳайҳати ҳакамон изҳори умедворӣ намуданд, ки ин тими мунтахаб аз озмуни ҷумҳуриявӣ низ бо дастоварди арзанда ба зодгоҳашон бармегарданд. гарчанде ки дар марҳилаи аввал бемории коронавирус дар муқоиса ба дигар давлатҳои олам дар кишвари мо камтар зуҳур мекард ва вазъи сироятёбӣ нисбатан сабуктар ба вуқӯъ пайваст, лекин ҳар як фард набояд фаромӯш созад, ки оло ин беморӣ идома дорад ва дар пешгирии ин касалӣ беэътиноӣ зоҳир кунад. мутахассисони соҳаи тиб аз сокинон даъват ба амал меоранд бениқоб гаштугузор накунанду фосилаи иҷтимоӣ ва гигиенаи шахсиро риоя намоянд, чунки марҳилаи дуюми ин беморӣ дар дигар кишварҳои ҷаҳон аз худ дарак дода истодааст.
ما کارمندان مرکز تشکل طرز حیات سالم برای پیشگیری نمودن نو کووید در بین اهالی کار و فعالیت خود را باز هم دوچند نمودیم. مقصد اساسی ما این پیشگیری نمودن خروج نو بیماری می باشد. از این لحاظ ما می خواهیم که به همه شهروندان مراجعت کرده بگوییم که برای به آسانی به وضعیت ناگوار رسیدن ما می توانیم حوج سرایتیابی کووید 19 را در بین اهالی پیشگیری کنیم. وقتی که در خود و یا در نزدیکانتان به مانند تب بلند، سلفه، نفس تنگی مشاهده کردید، حتما به دکتر طب عائلوی مراجعت کنید. به خود طبابت کنی دست نزنید. امروزها در کوچه و پس کوچه ها، بازار و مغازه ها به مشاهده می رسد توده آدمان بین نقاب گشت و گذار نموده مسافه اجتماعی را رعایت نمی کنند. چنین عمل آنها باعث می گردد این بیماری زیادتر میان عامه اوج می گیرد. دکتران و متخصصان هشدار می سازند که هنوز هم قاعده های بهداشت رعایت کرده شوند و در جلوگیری این بیماری دست جمعانه مبارزه بریم. برای پس نمودن خطر سرایتی بیماری کرونا ویروس از تمام حالت های گیگینی استفاده برند. تیز دستان را با صابون شوید. از انتیسپتیک و اسپیرتی استفاده برید. هنگام سلفه و عطسه زدن دهان و بینی را نه با دست بلکه با سچاق‌های کاغذی یا کرته یا اورنج قطع شده پوشانید. با دستان ناشسته بر روی، لب، بینی و دهانتان نرسید، زیرا این طور ویروس می تواند به بدن شما داخل شود. جایهای جمعیتی سیر آدم را کمتر تشریف کنید. از سفرهای نالازم و نقلیات مسافرکش خصوصا در ساعتهای اوج خودداری نمایید. از تماس نزدیک با بیماران خودداری نمایید. خود را از مسافه نه کمتر از 1 متر نگاه دارید. اشیاءهایی را که بیشتر دست می رسانید تازه و بی‌ضرر گردانید. پیشگویی می شود که موج دومباره این مریضی در دولت‌های عالم خروج می‌یابد و پیامد آن به کشور ما بی تاثیر نخواهد ماند. از این رو به سلامتی خود بی‌پروا نباشیم و از دستورهای دکتران پیوسته بهره‌ور گردیم و خود و نزدیکان را از این بیماری احتیاط کنیم. میگویند سلامتی بیخ دولت است و احتیاط نیم حیات. در چاره‌بینی بخشیده به استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، طالب علمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 تایید به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برآمد نمودند و قید کردند که به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هر یک ساکن مملکت باید با شکرانه صلح و ثبات و آرامی و آسودگی کشور همیشه برای تحکیم وحدت و استقلالیت، تقویت پایه‌های دولتداری ملی و وسعت روند بنیادکاری و سازندگی سعی و تلاش نماید. جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهایی است که راه صلح و وحدت ملی را پیش گرفته است. ما امروز به شک گفته می توانیم که هر یک دولت که راه به پیشروی‌های زیاد نائل می گردد و خود جمهوری تاجیکستان نیز از زمره چنین کشورهاست که با راه صلح و وحدت به پیشروی‌های زیاد نائل گشته است. مثلا با تشبث پیشوای ملت در جمهوری تاجیکستان بسیار مؤسسه‌ها و دانشگاه‌ها به کار درآورده شدند و بعضی از صنعت‌ها نیز به کار اندازی شدند. در چاره‌بینی خوانندگان در وصف مادر وطن وحدت و استقلال شعرها از اشعار شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک قرائت نمودند. ایا تاجیکستان آزاد من، آمدی دل و خاطری شاد من، چو فرزند تو حاضرم بر دفاع، به حفظی تو جان را نمایم فدا. وطن باعث افتخارم تویی، وطن مبدأ اعتبارم تویی، وطن تار پودی وجودم تویی، وطن قبلگاهی سجودم تویی. در چاره‌بینی طالب علمان اینچنین عاید بزرگی وحدت و استقلال جمهوری تاجیکستان سخن راندند.